kuya maluma ku mai le tu sa o te whewhia whaatalawatu i le mai mo mai o le tātou o tunu o le nei fo ia fiafi, alo mai ei se whaapoponga fo i le nei o le tātou porokalame si apo lau tele. O le awa noa e peo na whaasoa ma whaatalanoa ai le teitai o le tua ngai, po le teitai o le vaenga whaau whai e pui ai a te tau tangata le HRPP le sunga tu le epa ai ono Dr. Sailele mali le ngoi. Whaatalawatu i lau whionga le teitai o le HRPP, so i fo manuia. Ja, wat malo foi le tai au fo. Fatei foi le tua e na pule fa soa wa foi un fatino le tato felo inga fa sam no le tai au. Ja tato te tal no ai mta pues ese wale so i fu au luma o si o tato watono. Lau whionga teitai o le tua ngai. Se taimi mua le nei wau whaalongo ai se whaasalaunga whaapea le whaalakutonga o malu se anga tau le tise. Ua whaasoa le e le tise. Sano le tunu ula ta mai leo te loina o le tupu ai mea leo le ta pei si vaenga ai whaola i si vaenga o Afrika i sauti. O tua mawhatia le tunu a fua vo i ai le to mumu male ale sai o le tunu ulu mo le social media. Il tulanga o tau whaasoa i le tisi. O la so fina ngalo wa lewa no tau. O tau whai leo te loina sa o tau whaatuina le vaenga le ifianga le ipisi. O la so fina ngalo. Paua le teimi. Te mana tua il matu foi no foi inga. Na whaasoa i le tisi. Il teimi foi leo o tuana i mo me o wha. Ia. Ua lalo mapou. O po morira e mafuai. On e te le vave ala ia ngai o inga la foi ngalo ngal IPC ai mai sia tal mai on kato maua ia le foa i mai apani o masini te tele e liaipo fa vitauli na on masine e liaipo ia ma fe e fo tama i lunga e fa le leia le eltise al mafuanga na fatuai ia masini ai fianga on e mamau yuta e pa o afi e mamau la yuta afi on e tele afi e tonu faola e fa mumu ato ai o po o afi foi la o mai o mto afi a lile e mu ato ai le tu ai manto fo e vo il tanto vengo fa vai tomo fai e se fa tupe au mai ai ia fine ma sona au mai le swa we online e a fi ai le si manga o le la tanto wanga ia lo e una ia a fi fo e ola le vai e mato to esa la e tusa o le afa o le tise e mo mia le tu o le fai o na faola mai le tise mo mai le vai ma le tise e mo mai le la ma le tise mo mai il pepe ma losia tasi foi lai oi e ale pata e tolu la wala na mo mai le tise ma le nganga fo i o tato malo ia awalava le to fa ngani afi o tato sao le na e tamu whainga lalangi e taofi ia fsui e ngol tau ale e oki e mkako ai mai se o le iwane o mangoto mai ma tato o tunu nei ina ua liu swa vai pole e se matu mo pole e se saute ia lan fai ia
ia na ia filaiti e tu i fianga e faola vo le pe ale lava le el tise al tela teipi e o le weekend fa un vai aso mantula fa un vai aso o tele ina pepe ia ma tapuni ia faloloa business ia business ia vangala pus aisa a wata mafa freezer a ole tulanga la na mai la afi e fa le ana sauno ia il minister e fo ai va fitauli le per fare tonu ia le tese ono o solo lo foi na piscina si fa proprio e le che la lanza no le avo il minister o le wa a mai a fifa o si ave sa vai almeno le auto wo ki umafi le voila na fsilingia le minister sauna fala o tele lona winga e tu wai la fenga lo ma fa per ai wo pa u yese me fenga lo ngai tu fa ka wale se fa kala fa per wo na i la fenga ale ke le al ma ko ma so e fa le con wa fianga mai lona winga o ni afi na fai ai fo ni avo e na mai fo ni wo al minsta e o ni afi leanga wa ko e fa le leanga mai le ni kau maululunga ya o nga mo wa fo le fa mania ole mela le wo popole nei ole le va mai afi ole o fa so e le mafai o nga sao se mea fai ingi fai fa con fiki ma le tulanga lana e le pupu le ia le mela la fera imitato ai mai se o le ai le tai uma le ia tai mio o taulanga a fai o fa ngau le malie ia tata la tunu nei fa ngau le malie ia ko kelo la fai pisisi ia tato o sa lo fio ngai pe o le e va ai fo i malia lo foi la fai ngale fa la tonga le PC ona pe mai tau ia e pe o ile wala lafo ia ile le leanga ma le fau ma le sai o le tunu a le mori mawina mai tau ina pe o le wanga lu e fa solo a toa le au fai ngaluenga i le au ma le po o le foi la mai tauina a fai ua le anga afi no winga o te tauna fa tauni si afi fo o la sa o to mai tau ai sa me wala ina le fa tauni afi fo pe ava pe o le anga afi o le memo mo o le fai ngaluenga le na ya ia e le mako kai o ka ngaka o kwa le ya o le makua le mako mai il fucking ngonga la tonga ai manto fo ile tulanga a fai o afianga o mai o nya fileanga o kim kwa fa ngoa ma mau ku pele ku mongi a wala le kal fe mai a fai la wa le o mai nya fi a wala kali kon kwa mai sia fi fo se fa a fai la wa le fe o mai wala kali wala se ku pe no le se tupe fengo fia ua le ai se kupe ka ruai mo me so fai man to fo ko ya ko fix fu million nga mako e se o ya me se mea o lo mo winga la a fai o le minska mai kala fu solo mai fa ku nga kupe al malo e fai ai o mra vale le sale ka fu fai o lo o le kala fu ala le ola e kala fu me le fai e lo se me le anga le ola e kala fu a power me ia fa nga ka kau ia tupel malo fa matele ole o te tau mafu fau e le luas full percent le na fa pa u e fai nga malo ina o mai te tonu ia sa fie le tonu no pa u le tise a o le tulanga pe ona ia e fe tau ile o mai te tonu ia ma le fato a mai o le covid le sa tatou mori mawina le sau i lunga o le tau o le suau
O te leo mai loa la i ai pe uala ngā te tau i a la tau na toi whafo i le lua sulva sene. Po la tau pa pole ono o leo vāwala la tan pālo tau wai e sili atu le tutongi o le tupe a lae ola na i lo le le ai. Lo le peso. La so fina ngalo. E afe mafe a wala. E o ala si a wala. O se a wala. E mawai kupe. Ia. So la e kele wala e fai. Sia mai se whate te inga lo fio. Ora ka ku ina lo kongi ho. O minska, waki kele kele. Oh. Mau ese malako ia ngofo kongo fale o malo. O la ko ngofo yo la ku fale. Ya ma fai lo se suinga. Alu ka kai la ia ka vai. Pe o nga ia mako kai mi vo nga mako mai la mkama. E ke usu mai ya ele la vo i. Ele o finga luenga. E ke sa wai la ka vale ke sa wai ele avo ele avo. O foi fale waka foi ngo ese fale o malo ai lisi kua waka ngo ese pe makoia ngo foi i so fale mau o que ia ngo foi ngo fale o malo se e a fe ma fe wala e fa ki ngoi meia ta faia e kuku ese lunga mo fale yo oe e fale mo mo le ku O le wingo lau sau noango au wala i na ia tau sefe mai le tupe whaatau ini si afi. Yo. Ai ako e whakau mai afi. Se whakau mai afi le le. Ma ku un mele o le o a mai wo. Wo sainga ma whale kong wai me a mai. A mai o me kaa. O le po lenga o le tunu ula wa fionga e le ngata ina a fia pisinisi. Ia te peo me ai tu aisa. Wa fia foi ma onga whanau o le whai ni mea onga. Fia umai a mai. Ia. Leanga pusa aisa ainga. Leanga TV. Wa leanga umai a o le tunu atoa le wawhai. A whai ngai ma onga. A whai ngai ma kungu a koa. Tanuai ia le mela lea. O le manatu whapito, o le tangata, o le awe le whamomua, mo le manguia lau kele o le kungu. Au whamomua la tō. Palo, whaavitai lau a fionga. Whai mai la auli maale. Ua te tau na wha maa vai fia me mai le tofi o le pāne mia, o na file muro leo le atunu. O le alo whina O ngai sa o ale. Ngai sa o le lia ale Lau. malauki. Onga o le nei. Ia. E mantua foi. O le mele nga kewai ia lauti. O le whakongunga fia me. O le sa o le whakongunga fia me. Alue e kari o morianga. O lona winga. E ke soli lor kula fonga. E ke alua kari o morianga. Tu sai le minsta. Ma kan ka umar ngai so ifwa. Le vo inga morio se sea. Ma vo in malala. Ela ma klia ya kuia. Ma ngo foi kua. Le nge ma koko. Ongo masinga. Ko faile unga se lua kausanga. Mango foi kua, lenga mako. E fai pe le fina ngalo ba ya. O le pare mia mal kapena. Ai makele ngo fofa. Ma mau ave famsino. I lunga o le makel kongo. O le kalfenga mal fa vai. Ia me ia o fai mai. El ka o le malo mal kapena. Ai me se le fonf kalai. Mal la ku vai ba ko. Ala la melento. Faong o le lei nga fai unga ia fonf kala. Faong o fo nga pau. Ia e famsino. Faong e pe falima. O le la. Sa o mele fe mai la uli male. Awa ewi inga fucking opel fin nga lo fi me. A le la wo ku poi male si me.
ua foi ua soli foi la mal fa mai le fa pe mai ole fai pule ua fulse yai del fa kuanga ole ko kele o fai pule o pan men si dia kuma lafa o ia nga kau pan me lo nga kau no fulse ala mele ko le wo asale vai ngale ma o mangingo vai ua kuri esa fia me kuri esa fia me mala ko ngai le ko lo se fulu la ko ala mele ko o vai nga piccola ki ala le wo ko o le fa malienga le fulsi al palme o fa vai la da os que ia kula fon fa o kaulola fa ma vai fe be la sa o ya ale mlau o kula la ila lol fa vai o avangolo fe me a fai era que e fai lo on fa kuolo le al malo e fa capele el palme e o lo ko fai nga palo al melanga le kupunge fabla e mosu ia fiame ia lau e fai lo le nga yo e ka fa ke ngoi la koma o nga yo o fa ku le la ai mosu o nga wenga la nga i lo le tot kula fo fiame e makarongo mai e tot kula fo ka ngos ai mosu fai le palota e ka wenga me so fiame alo fiamo alo wenga le ko ngula me me le ko vai la ele mo me fa ngu kunkurua fa ngu kunkurua la au di mal la ko vai o le we lo le me fai ai fe fai ai ko nga kai fa pe le la ngo foi ma fai ki o fiame fa mo vai e fe e fai unga fai ala me le ko o mo kwa fe para ayala au le fai le me ka un fai e ka ko mo mi ka pala ai fa pe e ka ko ke le mo mi ka pala ai e ka ia le ku umbe o le te mai tau atu i le pese ala auli maale e pe e fōlinga mai e mana na o e wha ma vai fia me ai o mai sa o la tau le ele majority e pūlea le tunu o le mele ka unga fai o lo ka ile Famasino. E ta mai pola sa. Ia ai vai tu e remo te sola tu e lei ma se sola confia. E fe o ko fe me famasino. O lo fe na pa. O se se bella. Ia le mo wa. O le me foi la ya mato. E nga le pauale nga yo nga ka o ma ko fe. O le ma ko foi famasino. Ia le la ma ko. O le o na so ngai le. La nga lu sa ka un fal verso la. E la nga lu ia loia. Ele mato tau sa. Wa ka nga ba alo ave lo kai. E au mai se la to se la to fa yoga. O le wa fa fon le ko. E me o se kai mi mo le. Wa kula mai ka ngaka wa makwa o ile langi le pepelo makwa pepelo o le me pito silina o te no fo ma fa masenga fo me na fa masino mai tau mai le tunu o la si de fia la auli ma la to va nga lus fulu o le soli fia me tu la fono o le to fa to ina fo fia me o le fo sa no mai fia me e leo se taimi mua le nei o tupu ele nei mea o le rule le minority o le atunu a whamei la auli e le kupu mua ngā mea a fua la iai o lai si na fia la auli ma la tolu se fulu le wha le tonu le iai te ta inga fia me ma le sori wha vai ai pia musu lai e whaise whainga ina ia whesiringi ai le ame o tonu le wha masinonga pe toi fo e whare palo taina ia mai le tari le atunu e sa o la uri mele ele i pule mua ele se minority il malor ngai e paulanga si mele sa o la uri
Ai te tau. Kasi ale kaiminga kaulaka i el melnga. O le whewhisala walulua. Le vo ila nga pa uai wa ai. A vese lo wa ai. Ola o koe mga kua. Sa kau nga le kusangu mela. Ai le liu le al malo. Fa pale mia ya kupua. Yeah. A le kusangu mela, o le whakalile. E li whapela o minority. A o le even numbers. Le lai a vo e loma whamasingonga al paloka. La o le kaimi. Sa kawala e le al malo nga whaukuinga. E le malo o e la kula o whaukuinga kaimi. Whauau pea e kofi lau. Se ange kofi lau nga ua pa uwa ai. Yeah. E whauai se karia le lalanga. O le whai al melanga. Ai wha e ngoforo le al malo. Ma whakau kua kupua. A le kusangu mela paki. E le iumia ngā ngai vai aso. E whai lor palo ka saulo o siri le HRPP. A le o minority ai loa ia kupua. Ia whai loa le. A wakuloa nga pake kia pasi. Ai mako veloro i whafo. Ma le pale mene. O ngā pale mia i lo le o kofila. Suinga ngā e wha pale mia. Wha whainga malo. E kausanga kasi. E kausanga kasi. O la le sa o la auri le melanga. O ke longa o le upo fie mele whai. E ala ka whai le upu nga. O le eila kungu. Ila nga ngofo i pēr le ngofo i pēr. A o le man kaunga la ko whai le unga kaunga whai. Wha ma vai aloi. O fia me tala no le rule of law. Ma o stangata fo e pei e taula mua ina i tausisia le tula fono. A le la tu te tala noa mai o soni e fia me le tula fono wha avai o na ua leise fulisia i a teia. O le la ui tau mai tau. E tala noa la fia me i le rule of law ma le tula fono pe au o ina apalai isi vaenga. Ai pe e musu tau e tau aunga tala alo na fita ngalo e tala noa pe apalai le tula fono i a teia lava malana ia whainga malo. Sa o lele. E a montua voila. I le kapenga ka i fo i a fia me. O le foi na fia sui pale mia. I le kangia le si kamalo wa ave sui pale mia le wale ngol masi. Le wapako. Le wapako. Ia molia loa. O loa le a fo i le sui pale mia. Mani kamalo le ua fofo i kua. Yeah. Kokongi e fo i le Sui pai me. e sui pale mia. Le lua se la wafe i le pala. Ma fa umai ngan ka o le ka ki ngom mai I sa ol molia ngal pala. E la menga le ve se e sui pale mia. Pei fo i o nga kupu i o E wa pe o lisi vaenga na o le sa i la uli. Yo. O le wa pe o wa ese nga ia sa tauna whai. Ala sa ola uri menga. Ya ko ku mai fo i le mingska o le emelari. E man ko fo. Le foi nga molia le mingska le emelari. Ma fa sala. Sa le ka fo lang kofia I. E foi male mingska o sokai. Ya le foi nga esa kul malo. O e foi nga fa nga mer fai. Ma foi fa malo lo el malo. Sa ka foi nga le kofia I. E ia la le kaua. O le alfa le mali o la upi. Ia fe me. O le me kau fai fe me fa ma malo lo ngai. Ma ave lo la nga fa kua ngai la o malo. Sini nga ave ma ka upunga ila ku fai mai la ku ule unga. Wale ma fai la ko. O nga fai sai upa. Fe mai la auli e. O le te tala no atu e fo e fai palota. A fa mai po fe mai na tupe to e fai e tonga tā mo le tunu. Bai, e se lau ma le fe au ala sa ili mai ku pe fai palka. Ai a fai li lo fai. E ma fai ofisili mai a mako. E o ese a mako a koe whakaika inga. Whakaika e kula kungu ul ia fo whakuranga ngā kupe. E fai el palka. O la la mea ngā lainga. Ngā finga weo kongo el malo. Ai le lo fa foe. Ia kupe el malo I kupe fai el palka.
e makanga kele lea kau ki ngonga o le lo fai se mea o le lo fai se ko le vo ia kangia i le peo e le kisi ai ngofo malo pa tai da fiong o le wa talo fonoa na o fionga ma va fa faima ie fia tau vaile pa lo tai da ro fu ali cha pipi le sto fine yo le au no le fono o fongo masang e val awai me masang ya le vanga ngai ole i o venga balot wa vala au lo sui e fia tamu mo e lalo le fu ale chapipi me anga fai me ya ile amtanga nga o falo e sa no nga le po e se fulu fa e to maloia wa ya sauranga lauli e sa no nga be sulima o mako e lima su kasi kumalo longo wenga e le kiki fo le lima su kasi ia sui faku e aru umai kumalo o le afo o le fala la mai la mka punga mo kwala kiki kele le mumela e akangia mai nga o se kanga e le ko fio ia mo me u po fai o tangata e le malmalama e winga up ma al tulanga la songa ma ko amkama ye me ma longo kwa ia e fai ma ko mo fai ma ko kama fukanga ai ro ko va ku ia le konga ia songa kama ele mal mai ngai me ka longo ia ele le o so ia ko songa ka longo i maka upu makua ia e ka ufan kilo mai aka sa ma fa fe ngai malong ka mai mal mai nei o le ale va ai mamao le cha pipi e se finga pa lota e ono tupu mai se tulanga foi le ole se finga malo so fatasia o momengi o finga malo so fakas ku loa o lau e pei o se finga malo a menge yo lionga mo po alifo e molole vai al po alifo si awele el lion e fa pena voi la lion alu lionga e o so fai le po alifo e fa che le e o so fai mai ruma le ngo po alifo e po alifo ku ruma e alifo ku sawa o le lionga la o le ale fe ai e ye lionga wo vai ai wo fe o ai vo le ali ali mai le ile wo ye le ni fo le ale le ni fo le o le po ni fo wo ma fai o le se wo le pu la e a vo ye ali ali mai le la se ko ki ape o melanga e fai e che vai ai e pe o se fai nganu po o se fai nga fala po konga a vo ile fa kusa mo melionga mo poangi e nga sasia le vai e o se fai mai kua ai le o se fai mai luma longa winga o le kui pakuan me fai o lo so mai kua e so al pakuan na ke le vei pa o so mai lupa fa pena uma ia mo meo so fakas ka ku fa longo ngai il kaya o sau le fa silanga ba sila o ko ya nga male pe fo ile e wa so fakas fo malo ngi malo so fakas e ko va ia o ko ya nga amale pe la le walu fa salo wa ingo siale lavo le malo lo ku wa foi ka ule fai no fai se se longa io ia ile se ko sai al ka ko so fa ka si mo mo o le so fa ka si va ai malanga vai nga ko suli mala ko mai le chapipi ma so fa ka si ma ko pu malanga vai nga ko sulu loa nga ma ala ko ma wele le lo su fe nga o ese mai le chapipi o ngol ma o al pa ia
le ala le mea kupai e uma anga al mako maka kwa ele siku ala e fela maka ya mo ko fiku ya la ko ile siku e ala nga o ile siku o fu kolunga o ile le siku fiku nga le au ele fo fuanga al malo kapungi i ave ai mako ke enga kule rosu o mai mal mako vai ko ke la sai o mako ku fa ka ku i pa uelo le o la fa kuanga o le maka upo el malo e kapungi i avele ai va kuile le universike fa kuwa ale la ile la kosfanga ulenga o maka por kausanga ele ke o ngo kwa i ke sile mo maka ku sanginga akama kwa yo la ma pepese fia e mo va ya ku ya ora no nge olo nga misai fo ele maafa manga wa kusia isia ya va ya o kilo kwale masingi swele sua ila lole avo ele maafa manga o ile le mo meu o kangaka sa kaunga aku e whakaua le a onga o le anga koe kūmai ku unga mau onga o le itapipi sa whapea mai so kusi walau ia ai mai sea o aulisi ngaka kua malosi le oso wha inga o le afo i o le fufuanga le malo onga e ke le aku lo malamalama i le kulanga fo i le kaimile o le kupua o le malosi o onga ngei wa se ese mai maka upu ka whakoaka awanga i mai i maka upu lokeni o le kulanga lalanga le ngei mea o afo maloso whakas le lau kakuwaia awa le malole ia ngei o le maloso whakas ia ale fast ka ia laudi ia o fia me ma sui pale mea e kuko kasi ia ma le vaenga le Valasi SNTP le SNTP o le fo ia mai si vaenga Tautua o le fai poi ponga la a kangaka e amio E tolimo. Koli le ala wa mai aku ia o le me mo malo so fakasi o mo le malo ele mo wa file nga malo ve vesti me a fanga mai ai mache e sawa ia me fale ko le o mai ngia ele i mo ma se kat am ka puia nga kupu kuila ele i mo ma se kat ten fa pefen a vele si minska ia pasi se fu el malo fo mai sai e o mai nge ele mo se kat ole ka fingo va ale i so vai ole fa konga le minska o fa ko ka fi se io mai ba sai nga ia e ka fa i so vai ele mo se kat pen fa befel a vele si minska ia ka tuisi umaianga o mai mai ai maka fua ia le ango ngai ka mai business o la kulenga luenga no la ko pa fala e o mai ngai le mo sa kati o va aianga o mai ko kuila ele ro penga fa befel o amenga o mai penga mai ni fanga mai marwa e o mai ngai le mo sa kati penga fa befel nga sa mai ia meio o afo yo faka ai le ai se e mo quale ia ma se la chani o le tel fa ele mo mo fa kali po le kulanga me fa so kula fongo fa sa longa yang fai i Hong Kong o le fa stock exchange ai le kal ele i pasia ele kapenaka e o mai ne ele i mo mai se afo se kali o se fa ko senga mai minska lenga ese alo i Kongo el palme o le o mai le
la vo langa masingi il masingi afi ai au mai fa au kai o mo pusa aisa le nga courier ka mo o kasto le kere o ngi mea o tele fesili le se tali le skali ele o mai a se kali e fa mala mala mai ele ku ia me umangi le pa o tupe nei o tupe le tunu o fesili fo nei o fesili le tunu e fia maua se tali a fai fina ngalo le li to pale mai le cha pipi e fai se tonga lo ngalo fai mta upune the commission of inquiry meia la nga le mo fai kwai ele me fai un so le se si masenga o se si panaka o ko falo ngo ku i fiki la commission so me fai le si malo fe o ye la fai pui e commission so me ngi e ko so ele ya menga le ya le fai commission so e vala a wai kanga e nga ke o fa le nga ya bombe records ai vala au kanga ka e o ku ilu mai fai ala ko molta alo fa tai tele mo fa no ino lo temi ta por klame o na o fa fonga mai mo le tunu ile por klame le sia por lo tele ma wala va no fa so am tala no mai ele ta yo le cha pp sei si fa po ponga le vai fo so foi ya Oleh masuk tanya, wala ya Yesus Kristus, lo masuk, malu masuk.